Malagip ko di high school ak. Adadi ti uncle ko nga naanos, trato na kinya. Ay bagak nga kabilang ak iti may sa pamilya nga medyo marigrigat, iso nga medyo amin nga gastos ti eskwelahan. Nung makasabsabay ak ni Uncle J. Lugan no paawid ak, magapo school, kat iso na kanayon mang bayad pasahe. Normal magkit diti kasjay, na medyo special trato na kanya. Tanodanda ni kami bumaba, kat itin na dyan 100, when na 200 nga buo. Bayad ang plate ta, kunana, tapos siya barya, kat ibulsam, tapag plate manan mabigat. Numatsamba ak bagyo kat agpapakan. Oray na bubusog isuna, kat mangayab isuna ladta, taamo na gamin nga awan ikakan ko. Tapos nag-order kami, kat kapilang kanya na. Kasla for the sake lang nga makapanganak. Hanlang matkipling na siyak di kaskas na. Tapati digijay kakasinsin ko, kan talaga nga nasingipot iso na gamin. Di college akon, napagasatan ni Uncle J. Abroad. Nagtrabaho nga construction worker. Di siya nga tiyempo kat adal na tasag paminsan, mapanang tawag na kanya, haan man nga kanayon, nung adda nga adda pagsayaatan nga idanon na. Kumusta eskwela? Banbantayan di aading mo. Sa plitam isudano adda madi nga ara-aramidin da, kasyay ibagbagana. Nga tituktukoyin na dakat lagi jay putot na. Tapos pauitan dakti apan mi ka na iwalwalang jay Burnham. Every time pa nag-i-enroll at pauit, kat apan kumot lang igatang bags kan notebook lagi jay iinsan ko, kat kasyay may randano dakmat. Every enrollment, ada paggatang ti bag kan gamit. Iso nga siyak, amok nga barbaropay lang matkit ti bag ko. Nga inalak idila sem, iso nga masib ko di kwarta, nga isupay nga allowance ko. Hanak matkit pinagkurang nga mangkum kumusta kanya na. Kanayon ko i-chat o rayhaan naman mabasa nga dagos, tahan matunay amo gamit ti ag Facebook. Ngam amok nga na ma-open na sa paminsan, mabasbasa na. Lagi jay rumbang lang nga madamag na panggap jayan mi. Nga nagkasara ni Kastoy. Nag-graduate ani Amot, dakal ang jay potot ni Kalbo. Artaklata ni Manong Bogs, kanda dumapay. Hihi. Dinamtang ti panagawid ni Uncle, manumat nga tawon na jay Middle East. Akas lalas nga pa nag-abroad na diayon talakay mat. It's 2 years ago. Siyakmat, nakagraduate akon. Hanak nga lang nakapasa ti board exam, tahan nga napagasatan nga kunada. Palitak manan ko ngam nainganyo ak nga nag-apply iti pagkapulis, kat ni napagasatan mat, isa siguro ti nakadadhan na kanyak. At nga may sa akon mat nga agtrabaho, kat santok lang nagis amin inbagbaga ni Uncle. Idi nabartok isuna, di nagparty, di nagawidan na. Na kayo nga kakaan nakak, istimaran nyo dagi ti panagadaliw, na isa lang maipatawid tinagandak kanyayo. Hantay nga baknang, taikan mida kayo ti ektarya, pinudakal nga babalay, wano pagbisnisan nyo. So nga dahito sa gabasit nga maititad mi ka na kayo. Nagbanugan ti ama kan inayo, so nga hanyo nga sayangan. Santo kayon to agbaldog na nakalpas kayon. Awan problema mi dita, importante. Naprobya kanyami, nakayon mat nga itakdar na kita ubot yo. Di madama istoryana kat bigla siningit ni Manong Kalbo. Apay nga siyak Uncle, haan mat nga nag-eskwela tatabudak. Ngumni, talulugan ko. Ay kasabali mat ken ka, tabaldog ka, ngam na diskarte ka mat. Han lang eskwela mang pakitaan mat ati may nga tao. Kat umangat basta lakit di porsigido ka. No probe mo mat akan ama mga adda ka ba alam. Han nga kasla kanday tamanong mga bugs. Kunana sabay tudo kan manongan mi nga artok nga nakadumugan. Amuyo tibiyag.
agsisinublat ti isem. Han nga kanayon kat sika ti matangtangan. Han nga kanayon nga sika kat mabadbadakan. Adanto nga dati pagsisinukatan ti sitwasyon ti biyag. Magsangsangit kita ta, mapanto ti aldaw nga sikamat tinalawat ti isem na. Ti importante kit di, habang sika ti addaan, hamoliplipatan ti pamilyam. Ti kakaduam, tanawanan kan tumot, adada di taabay mo nga handa ka lipalipatan. Wala ni Uncle. Di nga pa magbaga na titimatak ti panunot ko. Iso nga tatta nga syakmat ti addaan, trabaho, kat adda akmat nga manipakita. Mukan manggit kita kadag di anak na, makatultulong akmat ti sa gabasit, lalo taw lumakayin iso na. Kan babasit pa lang putot na, tanala daw iso na nakiasawa kami. Kaslautan na nga loob ni, nagkakasinsin, ti kinasingpat kanyami ni Uncle. Iso nga, haniman maipakita kanya na, mamsubsubalitan mi ti kinambag na, para kadag di ading mi na anak na. Dito nga ron ti istorya, kat sapay ko ma, tanakaadal tayo, iti sa gabasit. Katkas ko na ni Uncle, sinoblat ti isam, anyaman ti pag laslasatan tayo iti dito nga panawon, saan tayo kuma nga lipatan nga tumulong iti pada tayo nga tao. Lula tayo ti adaan, ako mga pakita tayo makabalan tayo nga tumulong. Dito ni Adonis, signing out.